Ndabasuje mwese mbifurize kugira ibihe byiza ndetse no kugubwa neza. Gahunda zitandukanye zirimo bifurize mwese ko zikomeza kubanogera. Ndaje gutuganira rero nk'ibisanzwe, murabizi ko YouTube channel yacu turebera hamwe amakuru atandukanye avugwa mu ngeri zitandukanye, yaba hano mu Rwanda, mu karere u Rwanda ruherereyemo, Afrika yose muri rusange ndetse no ku isi yose muri rusange. Uyu munsi tugiye kuba tunagaruka ku makuru atandukanye ari kuvugwa hanze y'akarere u Rwanda ruherereyemo. Tugiye kwerekeza ku ntambara ikomeje guhuza Iran na Amerika ifatanyije na Israel, ariko kuri ubu ukabona ko ari ibitero birimo byibanda cyane hagati ya Amerika ndetse na Iran kuruta Israel, nubwo Israel nayo ikomeje guhangana n'imitwe itandukanye irimo Hezbollah ndetse n'indi imitwe nayo ikaba iri ku ruhande rwa Iran. Urumva ko nubundi impande zombi nubwo zitari kurwana mu buryo buri direct, mu buryo bweruye, ariko zirimo zirarwana mu buryo busiguye mu bice bitandukanye, hagenda hakoreshwa inshuti. Ndaje gutuganira rero kubijyanye n'amakuru agezweho muri intambara hagati ya Iran na Amerika, ariko ingingo nyamukuru irimo kuri ubu inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gutora yemeza umushinga w'itegeko rigamije kwambura Perezida Donald Trump ububasha bwo kugira icyemezo cya gisirikare yakongera gufata kigamije gutera igihugu cya Iran. Wenda tubaza amajwi, abatoye ni abatoye bemera cyangwa se bemera ko mu by'ukuri iyi ngingo ifatwa bakabuza Trump gukomeza gufata umwanzuro wo kugaba ibitero kuri Iran ni 215, aho rero abatoye oya ari 208. Murumva ko ubwiganze bwari hejuru. Ndavuga ku ruhande rw'abatora bemeza ko uyu mushinga w'itegeko wemerwa, bityo Trump ntazongere kugira ububasha bwo gufata umwanzuro mu kugaba ibitero by'umwihariko kuri Iran. Mu batoye rero bemeza uyu mushinga w'itegeko harimo n'abandi bane bo mu ishyaka ry'abarepublike rya Perezida Donald Trump ubwe, binyuze muri bagenzi babo mu ishyaka rya Demokrate biyemeje kubashyigikira. Ubundi abademokrate iyo urebye hanini baba bahanganye no kurwanya ibitero uyu mugabo Trump agaba kuri Iran. Hanyuma aba republike n'ubundi na Trump asanzwe anakomokamo bakaza bemeza ko Trump akomeza kugira ububasha busesuye kugaba ibitero kuri Iran. Akandi mbibutse ko aba republike banafite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko, umutwe wa Sena, ari naho bizagoranira. Muti gute rero? Ndaje tubigarukeho cyane ndanga ku bwanyu. Ntabwo umushinga bivuze ko maze kwemerwa mu buryo bwa burundu, ariko ni intambwe ya mbere, intambwe nziza. Aba depite bamaze gutora ku bwiganze bemeza ko uyu mushinga ubuza Trump kongera kugaba ibitero kuri Iran watorwa, ariko Sena niyo izaba ifite ijambo rya nyuma. Rero ni inshuro ya kane inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igerageza guhitisha itegeko rigamije kwambura ububasha Perezida Donald Trump wa Amerika mu bijyanye no gufata ibyemezo gashoza ntambara by'umwihariko kuri Iran, ngo kuko ubwo bubasha itegeko nshinga ubusanzwe rya Amerika ribuha Kongere, no kuvuga abagize Sena ndetse n'abadepite bose bari hamwe bakaba aribo batora bakemeza niba ibyo bitero bigabwa cyangwa se bihagarara. Nubwo rero uyu mwanzuro wemejwe n'uyu mutwe w'abadepite, ariko cyategereje gusuzumwa na Sena mbere yuko ushobora kuba washyirwa mu bikorwa. Rero bishobora kuba byagorana ko icyemezo cyemezwa na Sena ya Amerika inayobowe cyane nabo mu ishyaka ry'abarepublike banafitemo ubwiganze. Usanga abenshi muri bo n'ubundi bashyigikiye Trump bari ku ruhande rwe. Nubwo twagiye tubona kujyanye n'iyi ntambara yo muri Iran, hari abarepublike bagiye bava ku ruhande rwa Trump n'undi bagaruka ku ruhande rw'abademokrate, hanini banashyigikiye ko iyi ntambara yahagarara ndetse Trump ntiyongeye kugaba ibitero muri Iran. Rero Sena ikaba yaragerageje uyu mwanzuro nanone muri Gicurasi buri mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, ariko ntabwo wigeze ugira icyo ugeraho kuko utabonye amajwi ahagije awushyigikira. BBC dukesha iyi nkuru iravuga ko uko aya matora yagenze ngo byerekana ko mu ishyaka rya Perezida Donald Trump harimo ubwumvikane buke, binaterwa ahanini na bamwe mu bayoboke b'ishyaka rye bahisemo kwiyunga ku bademokrate bitewe n'intambara uyu mugabo yashoje kuri Iran. Hashize rero iminsi mike
bamwe mu bihugu bigize kongere ya Amerika bo mu ishyaka ry'abarepublike baburijemo gahunda ya Perezida Donald Trump yo gushyiraho ikigega cy'amadolari ya miliyari 1.8 y'amadolari ya Amerika yo gufasha ibihugu by'inshuti za Amerika mu bijyanye no kugura intwaro. Rero mu barepublike bashyigikiye aba bademokrate harimo nka Thomas Messi, hakaza Brian Fitzpatrick, hakaza Tom Barrett ndetse na Warren Davidson, kugira ngo rero inteko y'amategeko umutwe w'abadepite bemeze umwanzuro watorewe kuri wa gatatu. Aba bagabo bakaba bagizemo uruhare cyane kandi basanzwe n'ubundi bari mu ishyaka ry'abarepublike. Jalen Gordon wo muri leta ya Maine n'uwo ku ruhande rw'abademokrate ubushize yatoye yunga mu ry'abarepublike kuri uyu mushinga, avuga ko Trump yakomeza kugaba ibitero hirya no hino mu isi, cyane ko rubasha bashakaga kugabanya muri iri tegeko, ariko nanone kano kanya amaso akaba ahanzwe cyane kuri Irani. Mbere yari yatoye avuga ko uyu mushinga utakwemerwa, bityo Trump akagumana ububasha n'ubudahangarwa bwo kugaba ibitero uko abyifuza, cyane cyane kuri Irani, ariko noneho yaje kwisubira agaragaza ko nawe yashyigikiye bagenzi be kuri iyi ngingo ijyanye no kwambura ubudahangarwa Trump. Rero ku rundi ruhande ubutegetsi bwa Trump bwo buvuga ko ibikorwa bya gisirikare kuri Irani ngo byakozwe bigamije mu by'ukuri inyungu z'umutekano wa Amerika. Nubwo nyine hari atabyumva gutyo, by'umwihariko abasesenguzi basesengurira hafi ibijyanye na politiki ya Amerika, aho bagaragaza ko ibi bitero byagabwe kuri Iran ahanini biri mu nyungu za Israel, na cyane ko ari ibihugu bisanzwe bifitanye umubano mwiza. Nimvuga umubano mwiza munumve ko Amerika inafite mu nshingano kurinda umutekano wa Israel. Urumva rero ko mu byo Israel ifitemo inyungu, Amerika nayo babishoboka cyane ko aho hantu yahageramo akaboko. Rero hari benshi babona ko mu by'ukuri ibi byabaye ahanini hagamijwe ku nyungu za Israeli. Nubwo rero muri Amerika biruko, intambara irakomeje muri Iran. Iran inavuga ko ngo yamaze kuva mu biganiro mu buryo bwa burundu, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko ibiganiro bigikomeje, ariko Iran yivuga ko rwose iyo yamaze kuva muri ibi biganiro, ndetse Iran ikavuga ko ikomeje ndetse yiteguye intambara. Irani murabyibuka ko yafunze umuhora wa Hormuz, twagiye tubigaruka mu bihe bitandukanye, ariko byanze bikunze warabyumvise. Irani yafunze umuhora wa Hormuz, ishyira amategeko n'amabwiriza y'abagomba gukoresha umuhora, ndetse ahanini nyuma y'ayo mabwiriza byagiye bigaragara ko ubwato bwakoreshaga uyu muhora bwabaga ari ubwato bw'Ubushinwa ndetse n'ubwa Irani, ubwo nyine bujyana hirya no hino ibikomoka kuri petroli. Ariko ibihugu birimo nka Amerika n'ibindi bishuti na Amerika usanga hanini barabikumiriye, kuko aya mazi ku ruhande rwa Irani birumvikana ko ari Irani yahagenzuraga. Ibuza rero ko hari ubwato bwakwambuka, kandi nyine byanze bikunze kugira ngo umuhoro ukomeze ukore, nuko ubwato bugomba kunyura muri ayo mazi. Rero Amerika ibibonye ityo nayo ifata umwanzuro ku ruhande ibasha kugenzura, nayo yafunga, ivuga ko nta bwato buzigera buva muri Irani buri ku ruhande rwa Irani ngo bugira ahandi hantu bujyana ibikomoka kuri petroli. Nabo bahabana gutyo. Bivuze ngo ubwato bushyigikiwe na Amerika ntabwo bwahanyura kubera ko Irani yarabanye. Ubwato bushyigikiwe na Irani nabwo ntabwo bwahanyura kubera ko ku ruhande Amerika ibasha kugenzura naho harabanye. Urumva ko rero uyu muhora Hormuz ufunze, ngira ngo mwana bikurikiye ni nimwe mu ntandaro zatumye n'ibiciro by'ikomoka kuri petroli bizamuka ndetse n'ubuzima buhenda hirya no hino mu isi. Kuri ubu rero Irani navuga ko yerekeje noneho amaso ku muyoboro wa Bab al-Mandab. wenda aza kukubwiraho cyane. Uyu muhora rero wa Bab al-Mandab ukaba uherereye ku muryango w'amajyepfo winjira mu nyanja itukura, ikaba iri hagati rero ya Yemen ndetse n'agace ka Afurika y'Iburasirazuba ahazwi nka Horn of Africa. Ni ahantu rero hato cyane ariko hafite icyo yavuze gikomeye cyane, dore ko ufite ubugari bwa kilometero 29 gusa, ariko nanone hafitiye akamaro gakomeye cyane ubukungu bw'isi muri rusange. Tugiye wenda mu buryo bwimbitse, iri zina
ry'iyi Bab al-Mandab risobanurwa nk'irembo ry'amarira cyangwa se Gate of Tears. Izina ryaturutse rero ku ngorane zo kuyinyuramo zagiye zibaho mu mateka. Iyi nzira ngufi rero yo mu mazi ikaba ihuza umugabane wa Aziya, Uburayi n'ibice bya Afurika binyuze mu nzira imwe mu zikomeye cyane z'ubwikorezi bwo mu nyanja ku isi. Rero icyo nakubwira nuko ingano y'ubucuruzi bunyura muri iyi nzira ungana na hagati y'10% na 15% by'ibicuruzwa byose binyura mu nyanja ku isi. Ibi byose binyura muri Bab al-Mandab buri mwaka. Nayibaze ibicuruzwa hagati y'10 na 15% binyuzwa mu nyanja hirya no hino ku isi yose, binyuzwa muri Bab al-Mandab. Impamvu vuza ahantu rero nagira ngo ubyumve neza. Amato atwara petroli, kontineri ndetse n'ibicuruzwa bitandukanye nabyo byo byifashisha inzira umunsi ku wundi mu kugeza ibicuruzwa hirya no hino ku isi. Uyu muyoboro kandi ni nawo murongo nyamukuru ujya ku muyoboro wa Suez cyangwa se Suez Canal. Ibyo rero ukaba ari ikintu cy'ingenzi cyane mu bucuruzi hagati ya Aziya n'Uburayi. Rero niyo urebye neza ubona ko ari umuyoboro ukora ku bucuruzi hagati ya Aziya, Uburayi ndetse na Afurika. Bivuze ngo uyu muyoboro uramutse ufunzwe nk'uko n'ahandi hafunzwe n'umuhora wa Hormuz wafunzwe, cyari ikibazo kiremereye cyane ku isi. Impamvu mugarutseho rero nuko kuri ubu Iran yamaze gutangaza ko ariho igiye kwerekeza amaso niba koko Amerika ikomeje kwinangira ndetse no kwigabaho ibitero. Iravuga iti imyitwarire ya Israel niyo izagena uburyo twe tuzitwara muri uyu muyoboro wa Bab al-Mandab. Ariko mbibutse ko igihugu cya Iran ntabwo gikora kuri uyu muyoboro, ariko ni umuyoboro ukorwaho n'imitwe itandukanye y'inshuti. Ndavuga nyine inshuti na Iran. Niba rero Iran yashobora guteza ihungabana icyarimwe muri Hormuz ndetse na Bab al-Mandab, birumvikana cyane ko ingaruka ku bukungu bw'isi zaba zikomeye cyane nk'ibintu bitigeze bibaho ku isi. Rero nko nari maze kubabwira ko Iran itagenzura ku buryo bwuzuye cyangwa se ku buryo butaziguye Bab al-Mandab, ariko ifite ijambo rikomeye kuri uyu muyoboro binyuze mu mitwe ishyigikiye isanzwe ikorera muri kariya karere. Nk'abarwanyi b'Abahuti bo muri Yemen nibo bafatwa cyane nk'abafatanyabikorwa ba Iran bakomeye, kandi bagaragaje ubushobozi bwo kwibasira amato y'ubucuruzi asanzwe anyura muri ariya mazi. Rero birumvikana ko Iran iramutse ikoranye n'iyi mitwe bakumvikana ko bagiye kwibasira ubwato bunyura muri ariya mazi bagafunga uriya muyoboro, urumva ko isi yabigiye mu kaga byisumbuyeho. Rero birabibyuya kuko ngo ibiciro byazamutse, ntabwo maciye intege ntabwo mbateye ubwoba, ariko noneho byazamuka cyane kurushaho, by'umwihariko ku bihugu bya Aziya, Afurika ndetse n'Uburayi, aho n'ubundi uyu muyoboro usanzwe ugemura ibicuruzwa. Reka turebe rero iyo bigana, turebe niba Trump aza gufata umwanzuro wo guhagarika intambara ndetse no kubagana inzira y'ibiganiro. Iran itarafata icyemezo cyo gukorana n'iyi mitwe ngo ibe yabangamira ubu bwato bunyura muri uyu muyoboro, na cyane ko byaba bigiye gukomerera isi cyane. Kandi Iran yabikora kugira ngo ishyige igitutu kuri Amerika no ku bihugu bitandukanye mu isi nabyo bishyige igitutu kuri Amerika yumva impamvu yo guhagarika imirwano muri ndetse no kuri Iran. Ngayo nguko rero, reka mashime cyane mwabanye natwe, tuzakomeza kubikurikiranira hafi. Murabizi ko amakuru ari cyo cy'ingenzi tuba tugomba kubagezaho. Mugira amahoro. Nge nitwa Emma Bruno Mbonyuwera.